ka Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee ban ka JJM Nichols Roy College ban Kuala Peti Shillong ringkat ke jing snok ti lang ban ka KHADC lapan kut noi ka teo le kemen ban kan mau burom mi kesingiyap ke ban ru saw jong Reverend JJM Nichols Roy bula khain kum khpa jong ka 6 schedule ya kani program lapan long ka hall jong ni college ha ka bo sembut menteri rang ba ka jela uba preston chen song lo long kongsan UCM ke KHADC uba pnya sing CM kum sembut kongsan harangkat uba Roni Lingdo ba Bindu M Lanong ba Fantin Lakadong ba Ransom Sutenga uba chairman ke Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee ikna puli ki pastor bagi bahasa khot somha na kaliang kongsan lo ai ni ro Reverend JJM Nichols Roy ulong tau nong prat lenti kalau wei jong khando ka siap ki khun kasi ba lo ong ru ba de lungba jung u balawan ra ka 6 schedule kalau pengsan pura haki HADC bat ke ba omdon syu bala ban wan ban kini ka khando ka siap kat ba ka HADC kadang yeng syabun syong usembut menteri rang ba lo kun mauru ya ka jingsim bentalang upandit Jawaharlal Nehru o Reverend JJM Nichols Roy mandam ko siu hawe lum ha kani ka ju ka sngi la sam ya ki khusnam chkinong job ha ka jing bare thong ba gom juru ha ka debate competition Hati ni kebiasaan, mengenai si postman manusia. Nakan mau don way UMLE bawa ialah motion, abo house. Berkata ke motion lo, district council in the present context is totally irrelevant and in place. 371 should be inducted. Very dangerous. I have a former minister, you create that subject. I would have to outrightly weaken that. Saya wajib diuji. Lebih lap leyang ke yang assembly secretary video yang juga bui kumala, which is very dangerous. Nasihat hukum yang berjiau ajar kat pra kat kendai. Ya benih doksa dan ya pun ya kasih CAB atau korikot mental ya CA. Hanan rak dau kenam dorte. Ban ailat ban pas ke parlimen ya kasih CAB. Hidup ke berjiau. Ya lumlang balok mengi North Eastern States, di political party balok tidak meeting hati party. Ban persiap kali. Ngakan mausa apa kejelang cuma pernah sama uji penistajui. Ngakan mausa ilik Dr. Don Kubaroi dan Im Marabor. Ilik meeting hati party. Krui ya keren. Agak so serius. Lepas resolution nang dia buat touch, dia nantung ya sekali. Ke delegation dalam bukan sana. Ia kendu nadu Prime Minister juga India, Home Minister, but Kiwi Minister. Kebakat tu kreditif tadi mereka. Kasorga India kau. Jad ba kambetra kadon ka 6G CAB should be accepted. Number 2, ni wajib ni akan kat no persen kata support 6G. Hidup kebalai tamlai persen. Barok aha kata 60 like tan like percent na total area jo pemegalajan kalau mut lah jan lo barok kane ke state ratio tinggi anaba ami don biseng ne don gilu ran ba gilu mana kajat penuriu hat meriat anastan penulah hak syariat ngomong kata karya itu juga kat badan don gadis kafir kenal ini ya ini ladawan ke 371
Kata kegeri merah. But milah grup bantu. Kabor jom pi ke discount. Yani kabangi om hamekala ke Christian state. Mano bapen bor. Ya ki pastor bat priya thok. Mano ba ai license. Hatom de ke discount. Undai mana di disir mu papai ke disir. Le discount. Hakatan kur hakatan jan mano bale. Hato kamne ke discount. Tapi kalau namut ban orang. Lihat ban tuan. Nilai keren kan don kamen. Nama teknik diskusi sipang kim, sipang ham, sipang dia, sipang ya berat sipang wan gawe isi tanda syalami, gawe isi sipang sutu lejual sekawe lupa iklum harjibun. Maka kalau penting ada tahu peluang itu beriubah imat yang mungkin cincin yang diskusi. Entire tribal of India bagi dia bandung. Usia meneu om kiwan na Kashmir. Ngau me pikul en saudong ki bapun ba ki tribal. Pi om na Gujarat. Pi om na UP. Jharkhand. Himachal ki bapun ba ki tribal. Ki kwa ya ka bangin jo olen. Ya ka ne ka bosia. Ya ka bangi om ka section. Ngijat ngayo aslam misno gumong kam. Amal putsing aslam iya takser misno gumong day. He get tendency along. This is the right time for the present generation. Ki kon samla ba ki bapuni. Ana pa seluruh piwan long beli long disi. Oh, bahar long disi no ni. Rai hok ke chat beli macam kata belum. Dan kemudian teligis nanti pas ya kalambi kapala pertubuhan yang berusia juga India Sun Post dan menang indon kalambi berkat kita kemudian komen baun ya kalam belongs to the discount. The guardian of land is being taken care of by the district council. As per decision, dikatakan di kepengakuan orang ban penken mau biang dia kecil kecil. Jongi kamtam ki kon samla dan gajuk ke pemerintah. Kenau ngidon kam banang penflan susu kadi-kadi kabuk sia. Ha kau ikabi hakapor bedang sedang mi ubenani. O Pandit Jawaharlal Nehru haini lo me bagi poi berkat. Kia den koseu badu Reverend JJM Nichols. Ia katari kuat nabi ne bene tu menga. Namanga ka polis to. Sawat tu katari kapor. Kata hari dengan kot ngawe di kun sama. Wat om menghidup jingkermen kumpecat kedim natrai paklai kan jingkermen kadon bakat bagi bangsa hasla juga kendau kemawa ublei jong Reverend JJM Nichols Roy kerku laisya sausya ya kali kajat penri kajelah mereka bat kunjuru ya kita kijelah ya bapak don kam ya kan ada 6 student hadu kini seni kita amendment is going to happen very soon. Parliament will take up this proposed amendment.